भारेस क्लाब लोखि बाजारनि बानजायनायाव खामार दैसा मिनि रुरेल स्टेडियाम लोखि बाजाराव माखासे सान सिगांनिफ्राय सोलिबोनाय फुटबल खेलाया दिनै जोबथा सान। जोबथा गेलेनाय बादायलायनाया गोख्रोङै डिमाकुसि अर्गें एफसि आरो सालबारि रेबेल इउनाइटेड एफसिनि गेजेराव जानानै थाङो। जोबथा गेलेनाय बादायलायनायाव डिमाकुसि अर्गें एफसिआ सालबारि रेबेल इउनाइटेड एफसिखौ 5 गल होयो आरो सालबारि रेबेल इउनाइटेड एफसिआ डिमाकुसि अर्गें एफसिखौ 1 गल होफिनो। बेनिनो डिमाकुसि अर्गें एफसिआ सालबारि रेबेल इउनाइटेड एफसिखौ 5 गलनि गलसेआव फेजेननो हायो। जोबथा गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमद बर'आ। लोगोसे बाहागो लाबावदों बिकेडब्लिउएसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिअ पि नार्जारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, एमसिएलए मन्टु बर', बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि नन्देस्वर बर', सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिक्रम बसुमतारी, कक्लाबारि सापागुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि चन्द्रकान्त बसुमतारी, मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजम ससाइटिनि आफादगिरि महेन्द्र बसुमतारी, लोगोसे ओनसोलनि समाज सिबियारि बिथांमोना बाहागो लायो। जोबथा गेलेनाय बादायलायनायनि सेथि बान्था महरै नोगोद 30,000 रांजों लोगोसे गंसे ट्रफिखौ डिमाकुसि अर्गें एफसिआ मोननो हायो आरो नैथि बान्था महरै नोगोद 20,000 रांजों लोगोसे गंसे ट्रफिखौ सालबारि रेबेल एफसिआ मोननो हायो। ফুটবলটো আমাৰ অঞ্চলত আপোনালোকে দেখিছে যে এই সময়ত এটা উৎসৱৰ নিচিনা হয়। যেনেকৈ আমি ভোগালী বিহু ৰঙালী বিহু যেনেকৈ আমি উৎসৱমুখী এটা দেখা পাওঁ দুৰ্গা পূজা আহিলে, ফুটবলটো মানে এই দুটা মাহত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব গাঁৱে ভূঞে কণ্টিনিউ ফুটবল চলি আছে। তো আজি ইয়াত আমাৰ কক্লাবাৰী সমষ্টিত এভাৰেষ্ট ক্লাবে ইয়াত এটা সুন্দৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ এটা গ্ৰাম্য ষ্টেডিয়ামত ফুটবল মেটছ তেখেতসকলে আয়োজন কৰিছে আৰু ইয়াৰে আজি অন্তিম খেল ভেৰগাঁও আৰু খালবাৰীৰ মাজত হৈ আছে আৰু সকলো ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ উপস্থিত হৈছে। চ' ফুটবলক লৈ পেলাই আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ এটা ভাল এইটো নট অনলি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, সেইটো লৈ পেলাই আমাৰ এটা ডাঙৰ সপোনো আছে। আৰু মই আজিৰ তাৰিখত এইটো এটা কথা অনুভৱ কৰোঁ, যদি আজিৰ পৰা কেইবাবছৰ আগত সঠিকভাৱে আমাৰ যুৱকসকলক আমাৰ যুৱতীসকলক ফুটবলৰ ক্ষেত্ৰত যদি ভাল ট্ৰেইনিং দিব পাৰিলেহেঁতেন, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ভালকৈ বনাই দিব পালেহেঁতেন, হয়তো নিশ্চয় আমাৰ অঞ্চলৰ পৰাও ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত ফুটবল খেলিব পৰা বহুত প্লেয়াৰ ওলাই গ'লহেঁতেন। আজি হলীচৰণ নাৰ্জাৰী, দুৰ্গা বড়ো বা বিভিন্ন প্লেয়াৰৰ কথাবিলাক আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই নিজৰ আইডল হিচাপে মানে তেখেতসকলে লয়। কিন্তু অনাগত দিনত মই দেখিবলৈ পাইছোঁ ফুটবলত আমি বহুত আগবাঢ়ি যাম। এইকাৰণে বিটিআৰ চৰকাৰো আমি পূৰা ফ'কাছ কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ চৰকাৰ অহা 2 বছৰত আমি ইয়াত সন্তোষ ট্ৰফি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। এগেইন এই বছৰো সন্তোষ ট্ৰফি হ'বলৈ গৈ আছে। ডুৰাণ্ড কাপ অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। অহা বছৰো ডুৰাণ্ড কাপ আমাৰ তাত আকৌ এটা পাৰ্ট হ'ব। চ' আমি 2টা ফুটবল একাডেমি বনাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু এই ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ এইটো দেখিবলৈ পাই পেলাই আমি এনেকুৱা এটা চিন্তা কৰিছোঁ যে প্ৰত্যেক 40টা সমষ্টিত 40টা ষ্টেডিয়াম আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ বীৰ শিলাগাঙৰ নামত। বীৰ শিলাগাং আমাৰ এজন সংগ্ৰামী আছিলে, নেতা আছিলে, তেখেতৰ নামত 40টা সমষ্টিত 40টা ষ্টেডিয়াম 5 কোটি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু সেইটো কক্লাবাৰীতো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। অনাগত দিনত যাতে ইনডোৰ আৰু আউটডোৰ 2টা গেমতো যাতে আমাৰ ইউথবিলাকে যাতে ভালকৈ প্ৰদৰ্শনী কৰিব পাৰে। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बायगिरि नोंथांमोनखौ मिथिहोहरनाय जायोदि डाउन पेमेन्टआ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रांनिफ्रायनो जागायगोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोनहा सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों।
बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बायगिरिफोरनो 2000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 नङाब्ला 9101547892 आरो 9101598021 जामबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।